Hello, good evening. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok sa Northeast Dialogue ta Chan MAIBAM na Tramnok Chari. Mata-matang mitolokpa tungan-tungan be isu singi matang da kanananya na ba semzariba platform. Northeast Dialogue king as itamzariba akanaba topic di. Narendra Modi, welcome to Manipur with question mark. Koi Prime Minister Narendra Modi say Manipur da lakani laoi habig koi around 1 month mukni koi masigi confusion na makaklera kana husik se lakani habigi pungkaragi kongcheta Manipur da yorkani habigi pot amakak husuzik official oibagi pot amakak lae masida kogi mamagda so hong naina ba kogi jai ani makai hena koi Manipur gi toiba conflict sida lakpiu habo matam da koi laktana dumak lekar kana husik kogi lakani haribase koi kari dobo lakadori bano masina la akanda kogi Manipur gi conflict sigi full normal sida hanjalongna bagi koi steps in local lakadori bra habigi question me ama era storaga su leiri bani masida kogi September gi da 13 dani lakani habigi husik Botchor Chanpur amadi kogi Imphal kogi mak lakpagi kogi same sabagi security arrangement tobagi pose da mak hoi myam su unare adubu mak lakpaga mang oina na koi ngarang se BJP Northeast ki kogi in charge summit patra mati kogi maroi ba mi sing mioi ani koi Imphal International Airport da thunglaki bagi pot amakak le adubu hariba lakriba kogi leader anisna kogi media briefing amata piu yakita bagi pot amakak so adu mak myam su makhangna rabani hojik laiba wafam se kogi Prime Minister gi khongchet se koi Manipur Miyam na taram na okadori bra oidori bra karama maongda adugi reaction na kamai torgadori bano habigi potsino hosing yam na question amaka questionable oraga leiba se hosi hauzik fawda kogi Prime Minister gi Manipur khongchet se kogi organization sing na kogi masigi matang da koi yaning de habigi potse hagi official oina notice tolapasu leite but hauzik fawgi oina di korkong gi site gi di kogi Prime Minister gi Manipur khongchet se boycott tobagi kogi press statement tolapadi mak laikre dubu lakadori basidi kogi ngasi dat 11 12 13 hangsit ni dubu maki Prime Minister ki khongchat se aduma kamai tawgadori ban habisigi post ni ngasi khanan nei nagadori basi khanan nei nabada saru yabi na bai kogi studio da langshin dona laibira by expert panelist mem sak tak chage ahan bada IMAGI MEIRA ki president oibiri bi ima TS SUJATA ima Northeast Window ki studio taram no chari ani suba panelist Frontier Manipur ki executive editor oibiri ba oza PAOJEL zawani oza busu Northeast Window ki studio taram no chari Ahom Suba Panelist, UCM gi Secretary General Ibiriba Oza SHANTA NAHAKPAM atin matam gi manung dai ku gi studio da join to birakani. Ayahan base ima da dumak lakcharagi ima 7 days ima hoigi su khongjang adumak changchalaga sulai ko adubu Prime Minister gi khongjasi tasaina Manipur miyam na de hosik matam hele hoigi ke haini hoigi firoi lokrakanda hosikta akogi asiba hangba lakadori bisa karino habegi pot pawo hangnarak pa question amakak laibani adubu mak lakpa se da kogi public meeting amakak tawbagi pot amakak koina sudu maktazari adubu necessary oide public meeting si yamna essential oibani na te close door da kogi tasengna kogi laiba stakeholders sing amadi Manipur gi leaders sing se ga kogi Manipur gi crisis gi issue si gi matang da khanani na basini myamna pami base public meeting da kogi masi inaugurate tawre habegi poto Prime Minister na lautho om base koi praja myamna pambana te ima hoigi site so kogi governor amadi state president ki khudang da memorandum of kakbisan ki bas ki zo leire adubo how far akoi usi Prime Minister lakani habigi pon amakak telere masida kamai tona Manipur praja singsna kamai no welcome to duri masi taram no ofam thopra thoktabra habigi questions ni imana so ma dasu mayam ji thambi khre adubo kitang thambi aham mukta akoi window tv bu yengiri ba praja ko ni matu khurum sari anduba kogi panelist wena phammi ba kogi oja CHAOBA masung mafam da phamjare Chan tasengna Prime Minister lakpa laktaba hana soina thudong tre haba poram madum hai ko tasengna tawgi haraga di dum tawya bada tawdana lerpanina hoji laktoiba pojisu nanu je haiduni public meeting gi type ta kanoma senbegi mi lising tranga trami habra kanoma gi dumaina di arrange tawe adunate chan hana hai chume narangi sami patra amasung jit ajit kanola pamatam president
lakpa matamda moi office ta phamaga MLA singduga moi hoi moi gi manungi close door gi kenu du dikhangdre amai tawdana khoi gi su oiriba situation sigi khara wai sanaramba kholamba phai adubu ai gi oina di tasengna akhoina changiba khongjang tawriba sidi lakani hai lairabani na hai gi thambai wani adubu akhoi di lakpa laktaba ma la su wok toilete ma laktrasu khoida kem da khande tawbudabu laaga di kai gumbam de hayo da bya de maram di akhoi chap mana ne hingminaraga si kai gi no haiba pon boide khoina haibe gi wane ba aduna praja miyam su seisida thoina yam kanna khoina sida haraudana nungai pham thopa amta leite maram di praja miyam su ningjing biu 2023 me thate ge horopa matamda khoina amutang lakpiu haidana kappa lawba khongbai chai su sirak pai chai su mangpa degi thani pan yangang jiri da hat khiba duregi ta sengna sing chanba chappada hat khiba maduregi makhan mayam matum mi da ngaksam da kanu lelamba amda khogi genocide oiba amda tawkhiba matam du khoina pamje khibani ba adubu adugi matam du da tasena khoiga thangna ba asam da di ma lakhi ba ko aduga khoi anira kumbo oi admai oiba kanum tawbani aduna message da khoina haining idi phare ma laga su praja khoigi di madu tasena khoigi korkom na go boycott tobase chumbe ba बागी दे खोई दरकार होदे खोई मिहुत हाइतारे को होजी सस्पेंड लेबा मिहुत सिंदो मोयना मतमदुदा प्राइम मिनिस्टर उना फंगदबा दिल्ली चे चलगा अरे मद मंगन बदो होजी मखोंगना थोंगना लागत्रमनिना मखोई गिदि तसेना बुजिकी पुंग अमगी अनिगी मतमदो मदु बौतो मोयना यारोय हाबेगी पोट का थांगा पंगमबगी मथौ याम तायेबा मरमदि असुकुइबा था चाही अनि ग था मरी तौरिबा पोटसिदा हुजिता प्रेसिडेंट लेरकांदा नोमै खक कापते हाबेगी वानी माइकै मेरी चटपे आबरते रिलीफ कैम्प लेबा मी अदुम लेरी कैम्प ते हेंदोप लेते खाली नोमै खक मखोन तादे हाबो खकी वारी नेबा अदु मोयना पीबा ऑर्डर दु बौता मदु मैतै चलन बे यारो बफर जो लोखोप यारो मोय सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वुमेन मोयगी वुमेन के नुना सुदुम मोयगे हामु एजेंडा दे दुम ताला लेबा अदुना आइगी वखलदि लागदि सिदि तसेंगना भारत हाइबा लमदा पुनबा मणिपुर नि को aduna basidi aigi yumgumbani maigi tasena na yumne basida kininga ke sulaite mona kana ke dodoino country ato top chapadadi no mo oro nini oro lai thoga solution do tawno bohonaraga maigi mungda mai chakpaduda mana no aigi tasena no nini gumba humni gumba leiraga kana aran bano kana karam chana lalino karam chana chumino habado report pibada sondagi se sarkar palenga de yodabo oro amabu oro hujiti makhongna thongna laktorabani na almaina ga lehaninge ba du leitari mayamna dum harawne ba maigi hujiki laktoi dudi fan khara kai tharamaga loire inauguration khara toro khara jata horoma loire haba podudi akoi pamde ba maramdi akoi ji hingaga taibang mi se leira kandu da punamak tu changadabni taibang mina leitragadi madu punamak tu gi atha su leite ba aduna aigi di ma se tasena amado ai pamjede aduga akoina tawribe kanu demand dusu tasena du tawdaba taragadi akhoi kaigumba topasu dum tawni haiba dum leibani aduna laagadi hujike hairiba ahamba da paigada step to kanu sangabaduna lubra secretary sangabaduna lubra natraga matam khara phangbaduda kaigumba decision khara hujiki oiriba mai chais basigi oina to hamni sangabadudi ma hayeng video conference lorga a delhi phamaga su sangarak payeba aduna pung ja khara phangbaduda adugumba decision khara lohoningi hairiba pot khudimak se smai to bose ha na tahaningi ko aduna masida MLA singdune ina yamna nuningi se hujiti moi tasena moina suga tawkhiba moi cabinet phamaga mu assembly da madu taksan gadamni ka haiba board khudimak to hujiti amu tomen na leigre su sangdok pe su kem haidre kem tawdre moi huji pungong ngore kenu laktrom ne na ngarang samit patra ga lakpada tawri myam je aduna karibu haigani haningai di leite dugum praja gi oina di modi lakpada madu harawni kem leite ma heng chakra matung su sangdokram ni ma laktingai mamangda adagi ma heng chakra nahan gi method ki do amu hanna horoi haba su leite maramdi su haba poche khoi manipur da chana dare haidana khoi miyam na laudana relay chatana mapam mapam khudi mata naga gi bauta moi gi kem to thamakan ona demand tawri duni haibadi moina yam thina khoi manipur haba lamsida problem oi bodo moina adu sangdo maga mana si yor pase kari gum mai gi manung da agenda ama soidana lengani ma han gi matung da problem tha am thola kadra haba aidi ki su ki yeba tasena hada pakhat lebu ko aduna moise tasena thaja ya ba amta nate aduna
mase ai tase na moi da khoi praja yamna singba yamna khoi gi wakhal khanba matamni mase ai se lupa chonga pire lising pire ai kendra durgi MLA na hara bani habegi poto loi kau thopiu hayeng thokhiba thodok to amu haloi haiba leite maram de khoi gi mihuna su mayok na bangam dadana sarkar palingai da khong khut pule kari mai pura chatoi no du tawdu no me ama tawri duni adoi gi kolom na thome kaina aduna maram oiraga ai gi wakhal da di lei ba kendra da ma praja sing sina khatang khanda biraga thoi ba thodok to amu hal na tholok tana ba aya khoina chap chaba stand amadi lobom thoi MLA sing du do oina moina hairaga lehlu numini ni humni lehlu na du gumba diman oina mai kendri gi MLA du ko ta halaga party president da kaida ko party ga president ga ngarang di noksa khrabni khoi ke no lak to tali ka hai ai media da bodu party president na ngang ni ne ware ba mo myam zu ubuda adu bo khoi ju aina praja da haijara ga ngarang soina ma hai ki bani lising kun biba kun thabi boloi to thoji 27 dadi masi plop hongdo si BJP dei to osu congress aure congress to osu BJP aure MPP dei to osu JDU dei aure JDU hadi moi de round na du sa chana lai re ba aduna si myam se thok to na ba modi de ta se nei di lak padi pamde lagana ai hai ba demand do adu nei na tan ge khala lai se koi mai meira khoi ge wawang apun ba se mai nupilu adu PPMC na PPM na tali se madu potu ne okay akhoi gi prime minister gi khongcha se thengmal labani na praja miyam sing na di yam na pamba makti oije but adu bu lakpa taraga di manipur gi lai ba mang da taraga lai ba core issue ha ba tare khoi gi national highway sing sa thok sa san ya ba madi IDP sing gi ha ba tare maroi na conflict sina sokhala ba IDP sing se chap chaba ama khakti khoi gi prime minister gi site gi khoi piram ba se yam na pamba gi wafam dani but adu bu Tarong gatore pa tarong mitore prahabechi ki posi dani usikle bise ai mathang se oza PAOJEL CHAOBA da lak chagi oza khoi prime minister lakani habigi ojik same sabadi yam namak tawre khoi lambi samjin ba or khoi khoi namak ta su khoi chachaba matam su yam namak haidi samjin sajan ba ki posi da makti ure adubu khoi matang sa lakning ni ba question de khoi prime minister na lakadori ba khongchat sida khoi Churachandpur amadi Imphal da tungan na magi khongchat amaka oidi adoi taragadi Manipur sida khoi Manipur sida lakpa matamda tungan na hariba mafom ani sida chatkadori base karigino ama khaktang da punsan ba yadabra habisi question ne usik lari base ani da tokhai na chatori base khoi Manipur se ani thu obra habi question ne usik miam da lady ba question se kamai thamini ngoza kamai ani thu odo ani thu we ne usik ani stage ani size Sujampur da ma de kangla ram cham mani kan ko ki ne Imphal kumda kamde ko ni kano changam de national highway changam de hoi usik ima SUJATA na highway mana national highway je chapum topuni na chalan ne haida mi chana ngam su ngam gidre hujem ke dori mayam chara hala kan se sorry khoi gi dana toraga protest story semai da maram di kari no khoi da lei ba khoi gi national highway sing lifeline ori sing se masi da free movement thambi wa na ko masi khoi gi demand to bum stok thok to ken o mane pium thokpa khoi gi right am haida ko khoi gi right pilita ga di kai no soye India Constitution Manipur chana de haven't India Constitution Manipur chana de ta de akhoi se karamba lenga makha da lei no haibu gi acho go hang amala hang mani myam masin akhoi kunai se khang da badi akhoi na Narendra Modi la ekai na akhoi gi kai hata yam na ga khorang na ngai bi phem mo de bra na ta ngai di bra ngai da myam su leng wani aduga ying da myam su leng wani ko aduga tangai phadan satya da mi kha su leng wani maram di magi kendra dugi BJP gi khoi gi kari haja batara BJP gi kai no khar to yari ba kar machum phangjari ba haidura na something kenam di phang makangu ta kenam di siga loina na kan sida khoi ju power pai haibagi pot amada adung ma chatli ba kangu sing dagi di adum masana dum hayeng tholakane khoi gi phi nong setna BJP gi khoi gi thaman utpa marka uptana khotana ko yeng yam wa ba IMAGI kar tholakane sida kaisu kai de topiu mai magi lamchat mai wakolon haidune miwe ba je khamuding amde adu oita ga su leibak sigi asuk lurba chiba talak sidabu khoi gi mai saktana yum je loidana mi chani humpu sidana ko mi lising humpu hena suoba matam sida akhoi myam je acho relief camp amda lene khoi phami ne panelist myam ju adagi yum da TV yang bi myam ju acho relief camp amda lene to chatpa ngamra ga amda
ngamdenako adu targadi akoi leiba film jidi akoi maitai sing sisu achobo relief camp amda leibani haibasida pangkhak oirone sidai sida Narendra Damodar Das koi Modi maja camp kan to no pano matik chawa no pano India ki prime minister oibada matik chawa no para kaina jo koi ju khakha hang masu yadana 1950 da pokon no pamani cha yon manu pamagi macha no pane hai adu 1960 da mahakna laik tam chappa kansida matam du da taiga sut ka pulaga chale ko 1960 da tai punba sut punba haibase yam lai ba imung oyam dora magi lamda leriba Gujarat leriba imung magi leriba machimno manga mai mama mapa adugi building du ground plus 1 ne adu tagri ma 1960 da dolan sabang ngam ba imung du lai ba imung ondora ma cha yo le hore he cha de kam wan yo ngem ko khang de asibo photo jo mo de cha yo Narendra Damodar Modi na cha yon ba hai jaba tare adu Gujarat ki prime minister sorry chief minister oiring da India ki khoi ama digital camera koi matam du 1988 89 ko ama launch to da ma pai Malaysia Singapore kano khoi gi leiba Egypt Cairo gum ko adagi Washington DC adagi France ki khoi gi leiba phom tongan tongan no phajaba sing ma camera ka pa kana ma gi photo mayam khoi u phangi khoi gi Modi ji gi adu mutong da ma ju chief minister oigre ko na mu 2014 da khoi gi politics hajaba tare politics hajabidi ta seng na kan India cho politics am lei India cho politics ta kana control to wi senjau pai ba sing na kana no Adani Ambani Hindujas Mittals Birla Goenka natro adu me hamna pisa thadai na trawa adu na mo ji thika cho chu phangi side adu na kingmaker sing jina BJP party je sogale moina vote ka hale India da sen adu muti kana changna na khotna power play to na government moina seme BJP फते हैबन ते को हैजदा BJP की तोंगान बा अटल बिहारी वाजपेयी होइना फ्रीडम फाइटर होइना BJP तौर पर कांदे मोइदी स्टेट्समैन ने पॉलिटिशियन जे कितन खेना बखल लेको अदना मखोइना तौर पर कांदे अखोई सोनिया गांधी दगा मीनगा करेम नबो कांसिदा अंगदी आ मपान की फिरंगी गोरी नि माइन तौनी खोटपनी नवालो दे मन इंडिया की नंग चाना मीना ते कानो हाइबो कांसिदा अखोई की NDTV की रिपोर्टर राजदीप सरदेसाई नहा होइंगदा लौवा इंटरव्यू में माना हंगे Narendra Modi ki sorry magi matang si yauting wari ni ko ada sumain to naga mi managa sumaina haina ba nupi mdaga sumaina haibi ba palesing crore yang khai mai to ko hujam haina ri dina adu ki potu phajara first but political family am no ongba nupi amne adu mana phan lanta ka su you can always ma se vote her out of power natro congress pam re vote thada biro BJP thada biro adu AB Baspai na haiba adu tom thokte na amai to haibam thokte politics sai sidi amai to kan ngana ba mingon da standard to wa zo hain da na phai adu phajadraw no pa du gi mong mai ma to adagi magi haining bo hai mem yam lem na haib adu koi ni kai khum ne ko BJP oi ta ga su adu bu ji lai ba makha ta ba than ji di kai ha du hang re koi gi black money lotion ngani haiba gumba lori bra Mapandagi black money putoki me amdu purani India da leba black money sing declare to huram du declare to hoya bana huram de phadong natro black tom tag de mon sai pi dong to adu to de adu mathak ta akhoi gi semilon kam cha khole India gi yes huzik growth ta lady je only amit sai macha pa ta ne okay sorry adu amit sai macha pa ne जै सागी के पछाने अदुगा अखोगी सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हाय तारे को मागी मचानुपा अनि हुजि पेट्रोल E20 गाना कोई यालेबा इथानॉल 20 गाना यालेबा अदुगुम्बा कांगु मोय अनि ने 64% ग्रोथ अतैना इंडस्ट्री के चखत पगाइ चाहि म 14% गुम्बा 15% गुम्बा नि को अद मोय हुमफु जखले adu kaino political backing na tanto ami sai machana pana adu ade je sai machana adu ade kan je ram gina lai tongan tongan ma myam mai tongan tongan ma ji ge hari ba political successive ade BCCI gi kana na oi akoi gi je sai machana pana oi na tro
adugi poaching se la kan se da India gi monopoly se makoina para kan se da senjau pai ka le kan se da akhoi gi SHANTA leba adugumba political party magi leader hajaba tare adu kyam lingba leader no haba kan se da Pakistan da plane pai ba kan da mamang nam kaptha gi do sibu shimri pai no pa do kari hi no ha kan da bu ai gi aina khangja da akhoi gi ma se television interview lo ya Narendra Modi gi ada mana hayo akhoi gi numit to yam no yam mangi lachin yap no yam khai ko aduna madu kana ba khale chine mai kari kana mo hange pawmi da nong chuga nong dang wata ga di plane u phang roi chine mai aduna aina Pakistan da huji ga ha plane do pasana na baina hai bani haina magi hindi maron da hayo ade prime minister na radar gi akhoi gi technology bo khang da bai ju lu dri bo al som na mana hai akhoi di fakir ni adum khawjo ong pa ya la chakini kana ko al som na lupa lam sing phu bi was ano upi de mai phiron kyam nan man chale so BMW kro tram ni pi BMW man tong se Indian sangam mod de ko mera bhar man yad re ko BMW gi armor car bu phuthong am je ana ta ga di huji gi hai ba LPG gi aman hongan ni honge phadan tro adagi petrol gi maman handani kana ko akhoi angau sing law se lupa tram wa da handani kan tikana ma san pana pai le adu ta ga di India se moi sane mo sane haibni sanai da akhoi le ba ma soi ki sing hai tai ne akhoi gi so called MLAs and mantris and adu da hai jab tare hum akhoi na sen kharap akhoi na lo wa hai dora na ta akhoi imung manung kana bo dora na ta lai kai nungai jab bo dora na ta ga si mi si matung ilau ta ga di ai ju kitang gunda o yani hai ga ra matang sabu kan da icha thawa hapo ga ni hai bra adu potu yong kan da akhoi gi MLA nungmele sagai na tai oi ba bibai phang pham da akhoi loina jaw khale ko masi ju Manipur gi chanabi mane atugi chanabi da loina jaru ba MLA mantri myam da ngasi makhoi lengak sason to na hai bado hai ta badagi hujik kari ore president rule 21st century da bu akhoi gi hujik le ba PR Manipur da khwai yamna akhoi chething phanga ba adu mukhunai si da bu akhoi isana irom dom lepsara kan da isana isagi mi sing khangala kan thagalo hai ba si da akhoi ngasi bu adu matik chana pangthopang ngamdre noina khali mi ching je fail ore aduna aina tawning ma tawni hain Mr. Governor Mr. Bala silai si aduna to kari political mandate non mon piri che khoina soi tor ga na khoina hai ge bra nang khoi khubi soi pir kan da Mr. Bala na se khoi la kan da lenga pion natte da akhoi lenga pasing se matik cha da badagi akhoi na matik cha na lenga hau da badagi mai sa pa kan ma ngam da badagi adu mai sa pa kan ma ngam hau de haidana su khwadi ka cho fire service le di Mr. Modi manak ta le ni Mr. Amit Shah mak ta le ni numitu di tang mayam ning be ro khang de khoi gi aeroplane pugai pa ka se May 3 ki matung da tang mari manga se aeroplane pai ba chung ye le tin ga hain ro adu aeroplane pro WT pro bra na ta ga chu mei na to ke pro ke mineral water pro bra sipai nga tan to pro do yes sipai kya no 70,000 to 80,000 adu mi sing da tang manga da ke do le ga kari maram gi no che kon da khoi gi rapid action force ki hybrid CRPF da machu higo ka ngo ga sela la kan da akhoi gi kabui gi dukan ma phambana maite pangal ma phamba adugum ba dukan ma mai thabra chena ba phare kai no moi ke dong ge moi ma thau du Manipur da mai sak padu muthat na bain la ibra miyam gi punsinga na bain la ibra natraga beef yon ba maite pangal gi dukan da mai thaba lai ro ai hai hajin na ko Google to mi yim ko gi leba akhoi gi kano yeng bi ba pau kano sing na su bio sing na su khut to lo yeng ya na ai nang jere wai chin thi ban da thi de right mi yeng tholo kan yeng ta khabar phang da di adu online di phang ne learning point ti akhoi na hujik Mr. Narendra Modi na Manipur da lakni ji kedo lak tu la ke law ra khoi hai ju hai bi mathau gu ta de adu akhoi gi khangje ba kan da di mana hai hanaki 79th Independence Day numit ta koina magi ex ta magi wahayema public ta India gi leba mufum sing sidagi miyamna aingonda hainingba Independence Day gi ai speech da ngang da wai sing sida miyamna apam khara aingonda suggest to ada ai haije gen
si timing sida suggest to timing la mai mang tai khang da bravo mamang ga sai mai du akhoi gi miyam na ha pa ngai de bravo as oza modi nang nei mamang sai do akhoi mai ne nang nei ne sai do nang nei matab ra adu hai ba ngai bravo a prime minister ne toi phim san nei bravo adu son miyam na makhong na kon du tu du gi akhoi le ba tem cha sing gi or mai tem cha kha ta sun te ne all sorts everything miyam ji thola kan sa hayang tau kan si mid now dem yaw ne ko adu hoi moi samang sanga am chani pi kan si da chiang kha pi ge kho ke na da chiang phangwai ka ngai kha thre to bi kho yaw mu sue manu se tongan ba akhoi madu hen facilitate to ba adu mai khum uppa civil organization gi mai khum uppa mi myam yaw mu ha na te ko ko ju kum na yeng kama kana ka wang to gen adu ta ga di accountability ji kana fix to go no hai wai ne ko kom na khak thole ho ji ti ta seng na smai to na modi norok solo sila pa daga le ten ko ji hai wa hai myam se plop ha ba kan adu ta ga di atop civil organization sing gi step ti kai si ju hangam na tro kai da akhoi manipur gi myam se moi lu chinga salini moi di at least amana kanoni non state ni but civil organization is the same hai kana myam mang na phone na akhoi gi aru matam da loina mak lu chinga ga laiba adu mo civil organization atani myam na hangai wai sing ji civil organization si mi sing ji kai no wang ngang te kai kai moi gi kanon lege intention lege natraga moi ju kai no laina wai wa hain ha ja adu gi potu le aduna akhoi gi younger generation hai jaba tare nepal la toriba sing sidagi kitang akhoi na param tamam thokpa haiba art di makhoi da internet muthak ka wan te makhoi di hojing sai haiba 3 tier system 3 window system ama oli nang oini ama nang oini hum moi matheng sana le kana nang na chief minister oi nang nai oi ga mathang nang oi ga kana ko khoi piba phang ge tap ta adu gi do warak tana miyam yokhok lan utup para kan sida siru sirin ne thop ngam bai adu mathong na do moi gi nepali sing sigi mo gi gukha gi le ba sing sigi thona da khoi na ai sa mo ni yam thine appreciate to okay adu gi potu gi chap chap reflection nama khoi na miyam be tambe aduna deep state na thon mani ade ma indian thom ni bangladesh pe yes geopolitics nei na budi loiba sna ro manipur adu competent oi mi ju kala ite kan ai kan jaw do ko adu maru or sidi khudakki nangi comfort zone thola kanda si matang si wanga wa ha ai mai phama kana hai pa sa le ke ta di akhoi ju ha kane yam yening dre na ko kai na nagun khange tom charo ko lo do akhoi yeng dam te u da na te adu ta ga di masigumba manipur akhoi leba generation ano wasina khar mi sing yening dre na thokpa khar politician sing yeng den thokpa pelen thok matam lakhini haibe podam su le ko adu necessarily madune akhoi na violence inside to sha banate akhoi na paiba akhoi political power karma political power haiba kanda akhoi gi mute akhoi chang khanjaba ngami no adu ta ga ni naha sing sina anlaman jing di ai thorpa thamdre anlaman jing thajaba ke sum kan leitre ta ga di dum upai le ra khai hui gi mamai kon gi bje akhoi chung thok yam wai na haijaba do adu ta ga di adu chung thok da mi mi am le ri ko adu di ai akhoi thajaba ke thamde as an observer but for the youths ano bula youth ching sina di makoi na nepal oigera amo oigera international oigera amai model lawra kan sida manipur gi modi lakera laoira idp sing si kamai to doriba yes secretary sanga ho la ho te ke doriba lakera delhi sanga ho juga dikeno akhoi who cares we don't care ar care to the bjp gi khudong chaba lo du kangu du ko tane okay ado hayeng yeng na tare aduna modi gi visit does not make a difference in manipur akhoi manipur gi di hujik lege do se akhoi gi man pi gi pi ro da mathol de akhoi di akhoi khunai jakona ba amari irom dom lepang amna ba mong da akhoi semilon sengat pa amoge political thoughts akhoi gi naha sing phajar mong guide to wa makhoi da lan ba lambi da chatna ba adugum lamjing ba matam mo ore modi gi visit kashu darga le ten khale main tham okay president hambi rai ko gi prime minister narendra modi gi manipur gi visit se ko gi manipur da he na yamna home ma purakani habe gi pochi thazab bade wat pagi potni khoi gi manipur gi khoi gi lairiba issue sing gi matang da mamang thak da kari gumba amta tabi ki tabagi pot ma khak lerabani na habe gi wafam duni ai mathang se SHANTA da lakche ga za khoi gi oja PAOJEL CHAOBA sam pasana su thambi khre khoi gi prime minister gi manipur visit se khoi gi pung khara khak ki visit ni masida khoi gi Churchanpur amadi Imphal da khoi gi inaugurate tawba khoi gi stone foundation jung bagi pot am khak su yari masi khak ki lakadori branch ga na public meeting da wanga kan hanagi mamang thak da khoi gi lakhiba da maina public speech pira kanda khoi gi miyam sibo habitare khoi gi ma ki speech da khoi gi moi them to bagi tap ta habitare khoi gi
panda paluragana khoi nahadagi manipur gi thoiba crisis gi maramda khoi pau adum lowi manipur gi leaders sing dagi khoi pau lowi habe wafam simak khoi gi adum phongdorok pa yabagi pot ama khaksu lai bani aduna mahaki visit khoi manipur miyamna how far kaya mu yamna khoi gi welcome to ni habe wafam dani mamata su adum khoi gi praja sing gi site gi so habe tare khoi gi prime minister gi visit se khoi kari gum thoidok tre habe gi post adum phongdorok ki bisu lai bani oja kamai thamini masi posidi kano lagi airport ina kano was kai sampat gi chinau myam je moi yam chawa role lom lei do ma le ko kai sampat gi mai kai de level club chinau sing airport ina kai sampat junction ma wai dai ko swai ji de yam chawa role lom lei do ma le club sing na kai react tor ya dai de mi camp thoi lei dana ade gi le kai club ki yam chawa role le ade idp gi reaction yeng do ne ade akoina ta mo zo wai chu me ko cso jina vocal oi ba oi da wai je ije SUJATA maine akoi sang ngang ko lo le ka do kanam ju ta ti na tra akoi na phana ngang su mi ta ti ba habdi hawdok to ise kana na no je ma sai sai ta mo zo hai japan gi gen z je moi ma thana ho cha ko ne si kanam to hawdok na ti ba mi ma ni gang na sumai to sira hai ro do da sai ki im la ka dam ne wakan na pak ni ye re si di ya dre na phau dam ne ba akoi si na si di ya dre na nga ta ne ba di ya dre na hai bi jang sai gi modi la ko se mi kyam tin ni na ti lo ye di akoi ni lep sa ba ne ba si di ade aingon da phana ai samne samna da hana cm oi biramba pong bi na sine ko masa lo la so ai chal roi ga di chat ta ngam ya hai ni yam simple ne wari je ko bjp ki hoi moi pham pai ja ba yam na maru oi ba member khara ko ado mi politics ai be se yamai mi na hi de yamai se kuki singi kano da peace ground da leramba moi gi sa gi ku mem lo thoi sine hade harau no ok na ba ko mon da uhun da na ba na tra ga lei na ko ako yam serious oi ba pon ne un na ba hade gi phungya da ngasi tawre se politics ne yes prime minister lam dai je hit tawre ne ba si leader je swa ya dre na prime minister hit to na te ba min tawre je na ko ta mo ya je ko prime minister hit to na te ba se magi local leader ma khoi bu lu ching gi ba moi kendra gi mandal gi kari gi ade gi tribe ki kota gi kai lei me am se moi de hit tawre ne akoi sina ko ai tawre da aina idp da yam chai wadi na te ko modi lam dai se idp me am sigi vocal am di uninge ba cso gi di ngam beng am da we cso gi di ngam beng am da we hai je te na te government of india ga su cso je wari su ga sana le ho je ko moi manung da kai wari sana da ai jaw da ne ju pura khang de ba disclose to da ai ngam pon na te ba moi ne yana gi ba matung ina ngasai gi ka ni akoi demand khara di su da su dum fulfill tawre adoi ta so koi akoi gi di su do hando wa ne ba pura hando wa na ha ni na akoi ji su hando da stand dum lo le sine ba ko adu bo ngasai gi victim originally victim moi ba kangbu khara di reaction yam phasan tor kadra na khan bane ba ko ho ji phau reaction am to u de ba moi na react to ta di cso ji jo hando panga moi de ne moi support ta ki to ne ba mam di politically se samna da example ni ko ya hai je kana mo mi na ai handa gi rang se yam pen de ai modi la ko mi ta isa na isa mai tha si sar ni ga na kara num le palai thogi ta di madu ya ma chaw problem moi de ne ba adu gi step to lo na ba modi la kai ha gi yang je ai film da loi le ba ho se mayam se ko ai na provoke to di na te ko ai ma su khali ni ko ma se mai se ma la ngai da ko ne kai hai ba ba khalle ba do se ai ne khalle mu ko samna da ko yu se ma moi na ha je ra ge ba akoi ne kai hai ya ba khalle praja sina ngasai gi samna da example ma ha ne ko kom na je modi se paper yam thina hai re bo tang jong hai da na praja na modi je haro ro ko khar ga di adum ko kom di lei ta bo chama ne ba wari bo ko hade haji gi thoi ba irang tawri ba mayam haji UCM na ko komina modi la ko je akoi kanam da unaroi wari chanaroi na hai re na khalla je ba kokomi wari saroi na moi invite to ko komi wari saroi na tra am ko no wari saroi fox na wari saroi karam ta moi hana wari saroi jing je moi na cso nga tang cha ga sam thak mi ne ai khoi pen de chaloi nang lai jam theng ma le na hai re na khala je ko hai bu value du kam kan le ge do no hai kan da praja amat na tholak ta bida sai airport gi lambi se sida na tra ga meeting mo hom sida missing wala kan da mo na phau ko dam ne ba as a prime minister hoina ai na to je ka thenga ma le na tra ga ai gi aina sida thadoi ba manipur da lei ba akoi gi local bjp leader sing se miyam na khara ya dra ma le bjp position se ka phajadre na adoi ta de ai akoi bjp an akoi bjp leader sing se kai to tai summit partner na ngai chatli se ma kai to ja no ga se ni high ranking profile vvip la kuma tam da ma le u gudam ne ba adegi intelligence ki report me am se masida akoi na masai gi
masida ok pasi kasukai the brain khale ok podo protest sound ok do neba akoina yam law khong ma tawda su lambi da yam na kano tawda ta su akoi different play card pa ga ok pe ai akoi nang lai ji thengmal le pen de ko te na ai ok pe adagi ngasai gi akoina toan ba victim gi photo mayam adagi banner mayam puthok pe police na ting na mona ka doini ko si udana ba na yam har on ngai ba manipur yam ngai le unna bane ba hosi ngasi painting ga tawdana lai thadana even kangla pa ta bawda bot mayam ma thada ga patrolling chat howe ba pick up kangla pa jeta ko patrolling chat howe ba ngasi ko then akoi kangla pa ki mamang da le ba kano foot bridge to adu ga do rang ga tai dana tawe ko even sound bawda pwd na tawe entai ba sound bow PWD ni silen tai wai bu ko ada protest to bai mong se akoi law khong na traga mi tho no hai to thong na su dum to ba ba lei ba si example man jang ke ko ILP am kalling ai manung du da ko 26 January ye period amada satra gi angang sing na kano da pabung biren mara biren chief minister waiting ai da second emar da we want ILP in law period chakhibam lei ba kem to ngam de government ni jang ngone ko kem to ngam de ta jaw bu ko adu mong da protest over ya ba formula mayam lai ba adu tawdana bo hona da ne ba mi lising tara manga khak kangla manung da pulan doi je adu na tradi kano da hafta gang se bung da mi lak amani ki program so silam gane moi 15000 ka tang silli je adu tawdana ne ba modi madak da ngangoi da ba modi hulloi da ba BJP hulloi da ba BJP yam phadan thak tawri na utka da ba image ma utna ba hona ba adu gi jaga adu khak tane ba hoi tawdoi je auna aina tam ni ni kai no ga na mase na ngai khoi na protest to ba ai hai je violent over protest na taga ban gaudana na taga lambi de thatna ko tana tawje adugi na taba ai haningi je akoina BJP gi phiran pa okpo budi akoina akoi gi ngasai gi thokhiba thodok mayam dugi visual mayam do pa ga akoina okpo da police na thingak pa na ta thingak ta do na ona ta na da 144 ga thamjalaga samna da akoi gi keno gi airport gi lambi sidagi na akoi keno bokse mana kero to lak do example mama governor do ma adugi asi 10 ga kilometer umri lambi je lan ngam da na ma helicopter tonga chakhrim ne ba kangla bo adugi condition do mo onda akoina as a prime minister moina akoi noina thamai be administration je akoi sideda last 2 years sida akoi gi pen da do express to bagi matam du de akoi lobum thoe ba yamna violent oina natraga akoina ban nung kaudana natraga kani lambi de thok tana free chegai na na to protest to na to ko yamna peace yam ingna chingna haining ba mayam do tawning ba mayam do hayan ba bi haibagi tanja lobum thoe ba do si kuki di soin taw gi ne ba mase aina lan manung da ko ai example ma hajer ke ba akoi ga mi ga khena ba se kano da akoi gi kano sida pukhau da major general lieutenant general la kano mlai IGR iski amala ai ko IGR iski sila kanda madu matam la lan do yam thin nori no mari mangani tang pha tang ai ri ko adi dolai thabi gi sida mathak da army na colonel punit atwal le nam le do mana kano pi mathak da kuki sing da help pp den to timing do ne akoi mithe me sa pham ma mi gi major general amala ai do da paper am ta pi da bi da paper mo pi de ba ko chin na dang nge ba no kuki sabola adu ra da ko na mo na loksal le khongjal le adu single ko adu mai kai du ki club ki paper mo ba ko pi ho de mo na evidence oina ko jida mai tare photo ayum smile le mani sini adu kem pi ho de ba do whereas me to po am da di madu ki opportunity do mo na ngasai gi ko gi pen da gi cheje ma pi raga nang gi PRO do jo so yam dang ni to bi ra mo na heng wa FIR to da kai da sijin na ba madu documentation do sagat pa gi tanja do bo ko mi te gi de do mai na bo lo na de ba akoi di mob sina dum ngasai justice oiraga ai ngai jo si pen de ko ma kha de ngai lem do ne ai ngon ne to mayam om salak to ne bo ko ai ngon ne la le han bi phim ne ba ko si lai sine ko mi gi na yam na organize oi ba political timing se lo ba ba adugumba tanzania ba ko ida ayan jan platform ga da hai gre ko prajana ai adum hai jine ngasi su prajana BJP se phasana dum yari ba maram di kaino di praja se ai ai BJP sida bai na te ko BJP na ngasi akoi cha yan nan ga na taga akoi lengak se le laroi gera na taga akoi gi kano se akoi gi ka ni opportunity mat lagera jitna to gera prime minister la ko se mayam ngai prime kanam ta club am ta wam ta ngang de BJP mandal am ta wam ta ngang de adagi mayam se dum loina chalaga unaraga akoi leader la ya ma nganga ma zum taraga counter reaction ma heng kano ma soi ro ne ko counter reaction la kwanda yamna mong ta da protest ba ola ga di madugi daita lobi na ba mi je akoi se de state ta seng na laite ba aduna aina thamning ja an round da akoi masi opportunity se lauraga akoi mafam chana matam chana mawong main da ba protest akoi udoba ma change ba either memo pi obo bo ere anything hai ta ne ko anything to change ba do sida akoi na
नांगे लाव खोंगी मैम से मणिपुर लेबा बीजेपी पार्टी की प्रेसिडेंट बीजेपी की लेबा होम मिनिस्टर बीजेपी की चीफ मिनिस्टर बीजेपी की जनरल सेक्रेटरी को मोई कनाम तना ताब नतेबा से इवन चीफ मिनिस्टर से मोदी का ngasi yengdoi si chief minister se hanai chief minister se modi okpadi ma so yawani moi party leader मैम तो so okane ko okpadi da ngasai gi ngarang sambit partner la ko da magi keno do mong du yeng gan da mi jing do snoi kain to ge ga ne yam wa moi ba yam na nungai ba adi leidana ko yam kem gan da ba adi ngasai gi nang le mi ne ko ga na manang da tak tak tha da mai gi body language se ko yeng mom change ba si gi body language se modi na every politician jing da adugum body language moina tawri da ngasi thoiba manipur gi situation je sida prime minister amoina mana thamamba leader mana yaba leader मैम से हुजी suspended animation दा फम लौथोक्तना थंबिरिबा leader मैम से सिने तौरिसिदा माना अपेनबा उतप्रा उतप्रा तो खै प्रजा फस येंगुदबने होसिदा अवा तौनी थानी दि फाइनली आइने कंक्लूड तौनी दि केनो गांदा प्रोटेस्ट तौबगी राइट टाइम नि याम लांगना तौद्रगसु पुलिस ने यारोइदो मोंगदा कैका तौद्रगसु अगोय प्रोटेस्ट मा रजिस्टर तौबम चंगी अदो रजिस्टर तौबम चंगी हाइबा पोचिदा CSO की क्लब की करागी रोल मैम ले अखोइसु रोल ले तौदो मसीगी येंगदोइ कैनो गांदा मसीगी इशू से कनाना लिट तौरगा पूरी सी इशू सिगी मपु लेतेबा हुजिंग मणिपुर दा सिगी इशू सिगी मपु लेते वारी सानबा मतमदा CSO अचौबा खरा गवर्नमेंट कौजबय वानेबको हजि मोयांगदा कैनो मथोय हाय तादि मोयांगी लेकाय न दु मोई डिसीजन दum लौरकनेबा सोइदा अमा थोय हाय जो अमा डिसीजन लौरकनेबा मरकता अखोय कोकोमी ने चतपा UCM ने चतपदा अखोय बाउदा प्रजा न तालकपा यावरबनेबा यावरबने आइ हाइजे असेंगमने को यावरबनेबा अदुना सिदा यामना अपॉर्चुनिटी येंगबगी CSO दा यामना CSO ना लोय तवकनेना ngaइबा ngaइदबगी वा येंगदना इंडिविजुअल इवन IDP मयामदगी वाउ ngasai akoi gi kai ni ko mong marin ta ba yamna calm and quiet oi ba mong da even kem haidra ga ko chiman na black badge oi so chiman da mu ba punjal laga to oi so lep gi tangai phata do de lei ba maram di mong na piram do information je aran ba information mayam ma center da pi ba do mathak ta even PUC ne da pi ba information aran ma da ne ba adu pi ba gi mathak ta amuka ngasi manipur da la kan da thugai gra ba ai ha kan ma haise ke ne hoji chekon gi sida lei ri ba keno se yum sing लांगोन की दले युम सिंह से अखोई की लान मनुंगी रिजल्ट गाता ने बा चौचानपुर येसु लान मनुंगी रिजल्ट ने बा मथकते पाए खोगांदा अदुसु अदुम उरोइद्रो खुमुजम बले काय काय मैते ले काय गादो तासोब अमत लेत्रे दना को हेलीकॉप्टर पाए रे खलो मखा ले चलो उरोइद्रो अदो लंबी में रंग संग आठ तो कइनो बे कैम थिन फाइलेन होइना मतम दुगी सिचुएशन दो एडमिनिस्ट्रेशन ना कंट्रोल होइ ngam दो तहुदबदगी थोलखी है तो मा मिट ना मथकते येंगो सुम उरोइद्रा ने दा हाइनिंग जे अदु उबनिना अखोइना ngasai lambi da machu phajan ba security kan khatpa odagi ngasai ka ani overbridge phajan ba koilas tha ba lei tha ba sigi value do kasu leite na is point thamjage okay koi gi kuiraba ki matung da koi gi prime minister se manipur da lakador ne masigi khudong chaba se lahora kana koi gi chaba pen da ba sing koi gi damok practically akhoi gi khongjang sing changchalo ba ha batare masi maksu yamna maksu tangai fa da ba maksu oi ha baduni ai aroi anishuba round aroi round ai ima sujata da gi da maklak chege ima akhoi gi oza santana so happy kre koi merendam gi wafum ama pallakanda ima gi side gi so khoi gi governor madi keno da khoi gi state president gi khudang da koi memorandum am khak pisan ki bedele bani adu hojik leiba question se ningi ba wafam se khoi gi praja sing gi reaction se masi aduma khoi laugani stakeholder sing amadi khoi gi tongan ba khoi gi miyoi sing na se laugani khoi prime minister gi khongcha se matang matam chade khoi support tabom thokte habagi port aduma laugani khoi even korkom na so khoi gi boycott tori adubu hayeng khoi ima na so ngasai aduma khai bi kre khoi gi VJP supporter hai tare khoi gi magi kendra gi khoi gi supporters sing duna adumak thogla kan da koi prime minister se adumak harau na karimta thok tabagi tap ta habe tare koi gi manipur da kari gum issue amta leitabagi maong da madubu welcome to gi taraga di image so hai manipur se kari imta leite normal da leiri habagi pot adumak chakhiba yabagi pot amak khasu lei bani masi da praja sing heng da 13 gi praja gi reaction che praja gi koi gi kamai torokani habigi pose masi imagi ona kamai thamini ge tuga prime minister gi khongche sidagi kari expectation ka dile bi imagi ona chan legi oina di kemta leiti dum ha lei ni mai se kemta ayona di si malu salam ni si ma tawm ni hamba ka shu ayona
लेते अदुगा प्रजा की ओइनदी चंसी अखोइना थोइना हारबै सु मथौ तादे अखोइगी लमदा अखोइगी इरमदन द थोकिबो गातनी 2023 दी 23 दी मे 30 की दको जैदुददी तसेना अखोइना ngang sakhiba adu अखोइना गसी मोदु उलुबो मतमदा मदुगी डिफरेंस तो हाबदी होय जानदाना हाइबा माइगी से काइनो साइलेंट पोर्ट्रेट अदु दा पेन दबो फोंदोप प्लेगट पाइबा हाबो खटपदु बुदी भाई कसु कायदे अखोइसु अदुनबु फदना आइसु सेमाइदा फ्री मूवमेंट बेते सु चलनगदबनी हाइबा पोट साइलेंट दा दुम चंगजलिसिनी को अरमाय तौदना तौबुदी कायदे अदुगा तसेंगना मोइगी टुपी उपतना अदोइगी सातिन खंदना चटप खोटप कायदुदी तसेंगना अखोइसे अमु हनग्रब मतुंग मोदीना अमु हनग्रब मतुंग दको पूरा अयाबनी मणिपुर की प्रजा मैते सिंसे हाइदुइनेबा मदुना मदुगुंबा याम हेंदोक पथबक तुदी तसेंगना तहनिंगदे अदुबो होय लागदी हुजिके एदि ngसाइदे हाइजेरी दो खोइगी मिहुत सस्पेंड लाइबने हाइबा कांगुसिना मखोइना तसेंगना मोइन उना फंगद्रबा चाही अनि मखाइ उना फंग चाही अनि के था मरि उना फंगदबा मिदो लाक्तोइनिना मखोइनेबा यामदगी रेस्पोंड हाबदी अखोइना मिहुतनेना थागत खरबनिना मखोइनेबा दायित्व याम चाउदुइसे मोइनेबा हेम प्रॉब्लम प्रजा को होदुइसे मतलब अदुना तसेंगना आइदी माइ केंद्र की लेरिबा एमएलए 40 के 9 होय कांग्रेस की मंगा दुबुदी केसु उपाय लेरो को 44 से 44 से की यामना रिक्स मोइदनी मोदी लाक्तोरि हराउरिबा मदुदगी हे ओइरकदबा मोइदा चोंझलकदबा हुजिसु दुम मोइदनी ngang सक्तना तौरिबा 27 ले पुथोरोइसु खोलोइसु मे हाइनरिबा मैम से अदुना मोइनेबा यामना लुदुइ पोचे पार्टी प्रेसिडेंट ओइरो अमा ओइरो अखोइदी तसेंगना माना तादर तबाना लामगा केम तौरमदा तारगदी लेहौरिबा मोइगिदी पार्टी नि मोइगिदी कैनोनी गातनी न मोइदा ताइनरकनेबा ताइनबमजु थोएबा मरमदी मोइगी मी लागा मखोइगी मीदुना प्रजा की दमकता कैगुंबा अमता तौरमद्रगदी अखोइगी मिहुने थागप मोइदा ताइनदन कना ताइनदुइनो हुजिकती मोइ गना हैंडशेक तौदना नोकनादना याम नुंगाइरी अदुने ngasa sandana ka haide iyengiba maigi reaction body language yeng waido याम ताक अदुने कनो का खोइगी चिप स्पीकर का सुयावरी ने स्पीकर से तसेंगना करी कनो हाइने करीबा बोरबाबू हैब्रा हाई कोर्ट न कौबदा मतमदु स्पीकर ओइबा मतमदा चटते है मरमदी हाइबदी यादेबा नियम दतेबा दो खोइगी स्पीकर हुजु फमिजि पोस्टमैन तारेबा हालम पाइथरो ज्ञान मेन अंत तादे मोइ तौनरी मैम से अदुना सुगुंबा मैम सिना सुम लेरिंगैदी अखोइ वाबे हेनगनी अदुना प्रजादा आइदी तसेना मोइगी ओइना दि nganingdre प्रजागी वखलदा लेबियु मतमदुदना खोइगी सलाई तरेकी फिराना इचासा करोमदगी हाइदना मयाम अमतो इचासिंगी दुगी हाबि इचासिंग मांगिबा मैम दो कनाना थोनबनो हाइबदा हुजिकी लाकदबा मीसिना मतम चारिंगदा लेंगक्तबदा थोखिबने दो खोइ ngasi sudum ningsemba matam oi aduna maram oiraga तौरीब खुदिमक से सलाई तरीके फिरादो थादोगा बीजेपी फिरान पायरगा मुचलगदी मीनु उसिला अदुना इसाना इसाबु एक्सपोज तौबिगनु प्रजा अखोइ यूनिटी ओइना अखोइसु लेमिनसी अदुगा अखोइगी पेंदबा फोंदोपदि केसु काइदे पेंदबा मोइना तौरक्तबा पोतुगे हाइबदि केसु काइदे मा लागा थानि पानगी अंगांगदि केसु हला अरोइदबनि अदुगुमा म्याम मा निंजिंगबा याबदु लैबनिना आइगी रिक्वेस्ट अतै द कनामता तौजरोइगे सेसु तौजरो मतो प्रजासिनी प्रजा से वेरी इंपोर्टेंट है पेन दबेगी फमगा साइलेंट माई की जगह माई राइट ओइबा पोता तौबीबदी केम काइदे अदु नतदना टुपी उपगा फनेम सेलगा तौरगा सातिन तुपगा चपदुदी खितंग मीना उसिलरोय हाबा पोतो उसितदना सु लेदना बुंगा सिसी ओइरेनी सुदुबु सुगी मतंग नत्रो अहिंग नुंदी नुंदांग खंग ह्यूमन जेन अमु सेमदना नुंदांग न मैरा अमु पाइ चतना थोंगान खुदिंगी केंदन कलोदु फिरान अमु बथेलोंग थेदन होनाबा मयाम दो अदुगी पोट मैम दुगी पोट खतंग मानरक्तबा पोट ओइरपनिना ओइरेबा पोट से अखोइना मीना उसितनबा थबक से अखोइना तौरोइदबनी अदुना प्रजा ज्ञान ताबियु अदुगी हेक सिगी हेक खनगिबा मतमदा मा अमुहन उसिलवा हैबा पोट से माइगी होय माइगी उनाबा मोय बीजेपी पार्टी खरा उनजसनु अदुगा प्रजादी याम थुइना हराउनिगा लेते हाइंदो हेमाजित निथुंगांबी अविनाश एंथोनी कमल बाबू कैनो के मनुंग आर्मी के मनुंग मांगिनी थोखिबा थौदो म्याम दो हुजि नहोंगना निंजिंगा मसी
protest om da chathara pen da myam do oina banner pai da placard pai da du mai no oina to budi phai na ta na tupi upasidi khatang to si masina wana usila roi lan si di amuk to pasu ya to oi ha basu leite maram di su ha ba manipur da chana de ha posina ngasi oi phibam se jeng mai dei chapya ka to khlai ba han agenda da dum hanjale ba sanda ina ise aduna masida khone gyan da hawdra ga di mathang da na ngi han paisa loi lei ya ba ne ha be phibam da adu da loi on hini amadu to hondana ba khoina amtang gyan tamina ho se ha ba poche hairage okay am nungai se ima am thagat bu fundu chari yam sa su thambiram kra khogi maroina praja sing akhoi yamna gyan tabagi tangai fadaba adum lakpagi potuni ai osa saubada mulak chige za khogi kuki zo women's forum of delhi amadi ncr na khogi prime minister gi manipur visit se yamna akhoi welcome to gi pot ama khaksu khoi press note phone dora pa musu lei aduga ma khogi oiba appeal de hoje phawbada damak separate administration gi demand se damak stick toraga lei ba ha betare masina prime minister gi visit sina khoi de makhoi de justice ama khak phangagada khogi separate administration gi demand sida khogi manglom de changslak pa yabagi pot ama khak leibagi wafam da phone dora pa aduga mamang thakta so khogi su agreement tongna khraba matungda UPF ki spokesperson so khogi makhogi ba tongan ba union territory gi demand singsigi matang da khoi masi manglom da changsilak pa positive hoina changsilak pagi pot ama khakta political dialogue tongna bagi possibility la habagi wafam so phone ki ba su laira pani aduna Churchanpur da akhoi hana visit tawgani haribagi posida makhoidana karam ba wafam sing phone do amba aduga makhoigi demand sing dena kari wafam sing phone do amba habagi posida ho sumakse anungnang ngai oiba pot ama khak sulari bani prime minister gi manipur visit sida khoigi potse kamai yengbi oza ai motade Churchanpur chakera manipur la kera akhoi di sai hajer ko as a manipuri moina without irrespective of any caste or religion ko kam yeng de with Manipur is a punni yankan the Kunana topa to put some amrico Naga mamle Kabuli Mete Pangan mamle ade Madu common interest low down and the fruit thing in no cans that when Adunia Dani have the yadre Muju Muntopa who's going to put some other Toja Quina Toy to those who can Antonio Adoso Tagadi what is Yam Sankani Mokotong Adokutung La as a candidate that I couldn't Tawishna now Monkey bat turning the kind of radio go to guide na kind of the Modi mang re kind of we poster the theatre na cotton mother law but we manipur miam hajav taiko who's the easy pumping ra not raga take it cut on her hang with us I would the play in the go Nangum tokpa gang taba they have tokun hack taba of course the same hajagre Coco me the moi tokum tokre ko expect to go hanzo so mai so to male adu pakata di kari kamai thulak akhoi da na ngai pen ri ba ho habirim ba khoi lei ri ba ho hing na siri ba IDP siri anu ai lei jala natraga taseng na akhoi kem hajar roi akhoi wa ba gi pangkai ji da kham theng yore aduna ngasi no ma chara cha bo khona ba da wa re aduna akhoi matam protest ki matam lei te kaina haibra nasi dana pham ta gadi kai yoloni haibu mpor oibra senmi loan di zero chakre bai thuai be me senmi loan ji kamai hagotu manipur gi miyam nungai ha mi lo yor bai senjau pai ba hanagi landed oiba amadi khoi gi sanai sama san sawa kang wi khangre adu le ayamba 95% hydra adu and more 99 bo habiro adu ka musin gi loi wari irrespective of all communities hajaba tare ko adu oitaragadi hoje akoije kai film da leri have ishan so bhap ta jadre so na myam na nga la kan jida Narendra Modi adu to ya to BJP ga adu ne kala loi nga ma kan la ani ha kan myam jong to bi nong lei kan ni ko ko ai ju yeng je as an observer journalist ai observe to du no tro ana kana na kai kai hare ke hoje kan ma la pa kan kai du ge have civil organization ma te kana thulai kai hare ke jo ko ju yeng ne yeng dam te sri adu na kai hare ke sri adana du kai hare ke ha do ko ju bun ne yeng ne because Mokoigi as leaders of our community as for Akoigi front labor adugum haitar luchingba leader ne hajariba adugma mio singdu kadawura ge sine ko haning ista kai no haba kan chumme moi hai ko seba ko to hai ro kana ko to la ko yang wa le kana hai yes ka ju kai di atta so ba chali ba lambi di adugi miyang wi da mak tene hai na Akoigi kathoba Kongfum mana trau, si kongfum bisa halak tu target di, som je kaya toro, kaya habi wahangam sama wajar.
yaning brand ja hangbe ya phung na tra ba som ni ke to som ke kana kana wai chana bi roge som yo halona kai ming di pan de nai ju ko adu aina haije miam khang be ngoni adu adu potu da direction mai ge ka ju kai de ko adu ta gdi ai learning point di lewa ki interest thau to ne ta di lewa ki interest thau to langai ki interest thau to ne lanai interest thau to ko ju kai de lanai ju to bi ko ju kai de adu khunai gi ming da lanai gi sum to ge ta gdi adu potu di sometimes ko ju yeng ma warak pi ya ha ne and miam je so apang gi tabum sin ta gadi accountability is not only the government but hujik leiba kanano haiba kanja akoi manipur miam bul lusinga puriba akoi tongan ba organizations miam le ming pan rasu yare ko adu kangu sing si ko su yeng ni kupna haija ta di manipur miam sum yengi hotel lo ngana ya tani hoi ibung mona ta ngana ya tani pin da gi kholong miam le si kholong miam je no mo kai thropu ni mitade ya amna bera ta ni matam su yok pe ya khale adu yok tab di oisnu ko and corrective over ishada yi howa changes khara hobira kanchida tawum thopa ka tawbiu akoi ju yeng ma da wa ba yam wa le nakong nu su ngang ni tv su ngang kan akoi nakong du gi akoi gi I ta ko film da le ko ala yeng da mi am si leng ni ai ju u kan da no tv nu jai thuli sing di yeng tam loi ka ha mi yo yu ko ngai mo du mo kan taw dum ne kan ya ju ya ni ka da yam hai pa sa ju yo put le ba du ga ngang du ta mi ngang de bi ngang ta mi ngang la pi lila gi drama mala kan da laishili thun hapa kan da theatrics hapa kan da mi ka phagi jugai ta kan ya mala na mi ka zule ming di pajaro ko adu ta gadi moi sinu ga jare where are the academics where are the civil society organizations where are the leaders of our society akoi level proof sing sigi lusing do mi sinu kumai kamai to bono hujik ko shanta na wudi highway yam phajamo da sini chumi yes ya ninge ba ka jukai de peaceful protest hoiba tom to protest hai ta gadi akoi da mai ja la kan da akoi hing na si da kan da akoi ma ka la kan ngang do wai ji kai no hai ngang du ta su mathau ta ri bra madu da akoi gi machum kha cha na bagi kha to na bagi ikai bi pangkhai lan ba akoi gi wang da lan gi mi mi am le ti ha da hayeng tang trom do yem yem thol ka ne ko ado identify to bu je kana kana no tholai sing je yam te yem bi wan akoi de hoi le kai gi kana thoke yeng ne yam chen na kan da se gi ne nu ji yong ye ke no alu yo lekai kana thuki yinga ba asi mi sim di oh bab tare mari bak ka masai yena kan da masai yo thukja mi ne ha du ma hai bi ya de ba adu mi mi am thukana do ka identify to to je ta ga de yes mo je bak ta ni du upai ta ka le ko masai je lo yo thukra ba du to ro lebang ke thuk pa ai di sen ka cha cha re kem to bu no ai to to adu du pai le tre adu mi mi am su le ni le to te adu saw ju ya de adu learning point de masagi hojik asuk waraba khunai sida koi khami mai horba timing ngaksam yoroba kan sida adu bo akoina akoi bu haliba akoi namdariba akoi khongpang neliba akoi kapal liba akoi nupi ngang sing haliba ngang sei ngang kya tumlak liba mioi du mayam sing la kan akoi mioi sing khuba khura kan hara hara thok ta ga de den nang di mo yare na adu haibu ngam bai thonga dei taw adu mai thon jage Okay, present hami kray ko gi that 13 si praza sing gi reaction se usama aduma ke yeng ba yaba gi pora makak ori bani masida ko praza sing na yamna matang matam jana ko gi movement si ta hoda taraga di aduma yai makoi sidi karinta tawdraga su normal da dum lei habagi pot amakak da chatkiba yabagi pot amakak ni ai loshilakpa conclusion point osa sante talak chege osa chaubuna sam pasana su thambi gre adubu lakchani gi bo point ene loshilakpa da koi prime minister gi visit sigam mari lena habetare mahakna tasengna na manipur gi issue se lotion ge khalaba manipur gi laiba koi conflict jai na laiba si normal si da pasana poraki khan taragadi koi gi masigi laiba khongchat akoi gi stone foundation tawagi matang na trakan infrastructure inaugurate tawa or public space bagi mahutta khogi stakeholder leiba manipur gi leaders sing habitare masi myams ga closed door meeting ama khak phama kanda leiba issue sina sini habagi pot se masi phaminara kanda lotion ba yabagi poti oitabara public space ta khatamak khogi target toroga laiba se kamai thamini yam laiba ma ke ko thumai ngam da di gang de ko akoina pam ba dai asigi meitei gi kangla da ngang doi se sidai da moi emile tara do somda Z plus P kira Y P kira P kira flight ta por kira phamal lo ba prime minister ni lai se noi tong una ba ya bar ne wari bo ko asom dai su akoi gi mai tei gi se taw za ko asom na chango phamal lo moi meeting du da wari bo ko chamana na phamal lo ani mak tum hom ja na chamana ngang min na je
भारत की प्राइम मिनिस्टर मोयगा करी मरम की कम्युनिटी की तोान तोान कम्युनिटी दा तोान तोान वरल थमदोनो कैसु कायदे मा मीटिंग स्पॉट सेमजाबनी इम्फाल दम सेमे चुचामपुर दम सेमे कामजोंग दु सेमो याय कांगपोकपी चकेसु याय उखुल चकेसु याय एनीवे चचनोबा बट सिगी पोचे अखोय येंग दु सिगैनो गांदा विदिन द बीजेपी को बीजेपी से अनी थो लेरिबनेबा इम्फाल लेबा बीजेपी की प्रेसिडेंट से माना ngang गांदा मी तरा से एमएलए तरा से ताते से मा मसान खंगदोने मी तरा से ताते बा मसी ताय है उठपगी ओनली वन अपॉर्चुनिटी ने मागा से पंगी से हायेंग प्राइम मिनिस्टर लाख बजे सिदने कुकी एमएलए शुड बी प्रेजेंट इन इम्फाल अदुगा मैते एमएलए शुड बी प्रेजेंट इन चोचानपुर अदो तादे अखोय मणिपुर की सागे मोयदे इनर हिडन एजेंडा लेते है अखोय थाजागे याय अखोय प्रोटेस्ट तोबनो तोवान बमने अखोय अदुम अखोय सु तोकनी मोय सु तोकपे मोय मेमो मैम पीदना खोतना लेदना को तोकपे वारिबो को इवन मोय की गसाई पीस ग्राउंड की कूलो तो की बाउदा मोय नुवाय नदना हयेंग मो मनुंग थांगजला कदमनी पीएम लाके लावरे गाय तोना रिजनेबा अदो अखोय जी गसाई की अखोय जी पॉलिटिक्स तौरीब्रा आई याम हिबे वादे नते राजनीति तौवन ता साउनी को अखोय जी पॉलिटिक्स तौरीब्रा नतगा अखोय जी मीगी याकादा चलीब्रा हाइबसे इसाना खंगम थुए हाबने आई तमनिगे जे को आई नमनिगे जे अदुनेबा याम सेंगना हाइबे को एमएलए की मरतसु यावरीबा दिल्ली ना हाइबे ताबीद्रे अदगी चीफ मिनिस्टर से मसागी तौनिंगबदो तौ लेरे गाय हाइबे तारी यावरीबा मैम यावरीबा को अदुगी मरतुदा सिटिंग एमएलए सिंगसे हायेंग मोय मैम से इवन प्राइम मिनिस्टर लाबोदा समित पात्र ना तोन तोन उनाबदुना तोन बमने को गवर्नर ना तोन तोन उनाबदुना तोन बमने बट स्टेट की कैपिटल नी इम्फाल से यस सिदैदा एमएलए तरा दो सिक्योरिटी पीरगा पोरागा सिदा प्राइम मिनिस्टर लाकोदा फमन मंगम दब तारगदी मधु यामना चौबा प्राइम मिनिस्टर की विजिट से याम चौबा क्वेश्चन मा सोय ओर कनेबा होय तोम लाकने बसी की को अनि सुबदा मु कैनो हाय गांदा अखोई येंगजेबको असमना एनएचआईडी सेल प्रोजेक्ट 5000 करोड़ है ना 15000 करोड़ है ना मैं फकपंगमे अखोई मणिपुर सिदना 1500 2000 करोड़ की रोड प्रोजेक्ट से हम चावो लौनेबा 1500 की 700 मुकी कनो करोड़ प्रोजेक्ट अमा इम्फाल दगी संगागने हमने मा जे इनोग्रेट तौने हमने बा अदुगा चोचामपुर दगी 7500 करोड़ मुकी पैकेज अमा माना मसाई माना इन्वेस्टमेंट पैकेज अमा मा लाउथोकने हमने बा अदुदा अना थमनिंगे जे कहीं हाय गांदा मुसाई अनी की तौरीब थबक से सुमाइना तौदो होता यूम द फमगा अदगी वीडियो कॉन्फ्रेंस तौरगा अदुम तौबिरम यादवराबा अई थमनिंगे जे को वीडियो कॉन्फ्रेंस संगाबे यायना ममांग दमा हम तौरेगे ना मपिटेल दाम संगा इमनी वीडियो कॉन्फ्रेंस ता मैम तौबे यायबा अदो लाइव के पर्पस से मिट तौदो मालेबा politically adudane aina akhoi se politics tawribra akhoi politics tawse mina haibu yara chapadu khataraba akhoi gi praja gi apamba praja gi chakhotpa praja gi demand mayam je akhoi gi national leader sing sida thammaga madugi poto akhoi na mapung phana tawon mangam badu aduna oi roidabra ba simane ba adai manmadi amale ai wakhan da ko pung wakdane ai laktoi se ado namu ami sala amado mp election ni mamanda ami sala amado masai gi mayam ngai neri ngai da Honorable Pisojina Basan Nupi, Amanopi, to York, a say, Laoba Ausito, the mini road of him, the some near Manamang, the 100 years to Yaro doing it. Madam D. Masai Ozila is the administrator at the neighbor. Administrator Anthony, Aduka Prime Minister Lakosi, Okoto, State Key, Paliva, Lenga Amana, Okanate, Governor Natoga, administrations in Okoto neighbor. Aduka suspended animation, the labor. MLA मैम मगा तो ओकदोनेबा दुना who is going to be on the dice हुजी बो उद्रीबा दावा who is going to be on the dice हो येंगदुने से dice त कना फमी कना नंगांगी प्राइम मिनिस्टर मिनित्रा मा थिंग ने योरा गति मधुगी फीलिंग पासन दो कना ने पी स्पीकर ने पी बरा यागदा ब्यूरोक्रेट में मखा फो याम कॉम्प्लिकेटेड हो मेटर ने कोई ने त कोई होय चिन हाइबे आय ना कोई साउंडिंग बे प्रोटेस्ट का तोगे तोगदम ने खोगदम ने हाइबे याम चुमे बा Hayang Yango Kangla get Kimanung the protest over the meme to Sangalo, Aiju Prime Minister Lapo, Aiju Tapasaka, Aibo Sangalo to be, Masikan Homswing Antona, PM Gimatama, Koi BJP, Matayam Gang, Gomi Matayam Gang, Masit Taupo Sangalo, no Santa Sangalu, no Gana, so Zadi Sangvio, no guy, Harposu Poteva, Ayako. The news media, who Sangbayada, but Sangbaya, I'm your way, Mamdi Madu International Image, but Prime Minister, conflict zones are crazy, National International News Agency, I'm the Loyang doing Nebuco. International level da su akhoi se maitai moina ai je kayam pangi akhoi se
अखोई जे कमाइन तब पॉलिटिक्स न अखोई सानै जे सिगी अखोई political platform je akoina kamaina ningthong pali matam da yam haina le ma do khoi ngasi kari hai trage je sigi prime minister la ko chap sana ubang ne ba aduga ai ho jai je do ai ngasi ju adum sidagi su appeal to ge honorable speaker adu ada the honorable Kemchan the honorable Biswajit honorable Hanagi chief minister n Biren Singh ma bodi champur chapada khan nuai te hai ta ju atai di prime minister gi matung inabiu adu champur changbiru choba Changbiru cho adu meeting do yaubiru cho mi ngangi do targa lau tabiru cho honorable ya ya re ko adi president Sada Devi ko adigi akoi gi tamosa am lo chapiu ba so ampur chapu yaubiu ba ko khudam ta somina ro ba prime minister la ngai du da security am tai do ngam changna ga khud somina ga am tan tholo ba moju la halo ba som da ko sida su dum khud sokna bi ba mamangi table do da suspended animation ga tani makha da pula pambiu prime minister ngang tabiu pulap chapi ko miam da peace process am lay khoi kanoma tawri ha bagi adu utlo ba noi sarkar sem do tongan bam ne adu ba utpa ma gadi adu ba da dum achievement khara lay bra na hai bi ai ba adu utabi da sidai da to ga prime minister la amaga kangla da mana wanga amaga 1700 ki police ki kanoma khoi headquarter ma adigi secretariat then ate jaga khara sanga khoi na khuba kure ga bye bye nang chosampur salu ro ko adu ga mugla ona ta som pai thok ko hoi halak ba nga tang thengna ji ko ga hai film to ga di madu khoi rajniti to na te mi gi ya ka chapne ba politics se ji ko ai na yama ne ko khoi kem khang jab na chade adu bu khoi na ujarak pa pen do ne khoi ai je asongi do som da la galo phami na lo sida phamji pulap cha klasam thangmi no asom da su noi chalu cho adu ngam da ga di madu gi respect to khoi pbi ai ba adu so ngam da ta di noi na sidai da la ga prime minister la me adu ga hoya na mung ale kan prime minister press meet to ana mai la nai press meet koksal ga kano prime minister na 1500 crores hanga ba yam nuai re secretary was miam gi open to re ka en to ga di madu kai ani yam na class out of politics ne lo ga ne praja na ko praja khangdam na de ang sing lai lo hai ni ko se ai ne si ngangi se ai 43 years su hamne sai kumha su ba ngang political science ta MA to ri ba leba ki su de am thoi au ba ngang thok pangam do mam lai ri ni ko moi na ngang ko na mit di phajana kum ngani adum tang de ai thap jage okay phajana thami kre ko gi adum mop ko hojik yeng batari prime minister gi Manipur visit kam do bono praja gi reaction na kam do bono prime minister na piram gutori best speech na karam bano Manipur gi issue gi matang da na kari wafam hairam bagi habis gi posting hojik adum date 13 se khoi praja sing na ngai ra ga su lai ba masida kari oirakani kari harangani haba procedure jama adumak khangning ga leriba potam khangsuni madu mayam na so dum yeng batari aba from sagalonina ngasigi dialogue ki taram da mapung fan bibagi damak da so ja pausal chawba oza santa amadi masudata thagapa phongdok jari madang sida notice window na sandok saba notice dialogue lushin jari ming tabiriba singbo mukhanna khrum jari Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders. Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and
Hachang Panatham Hairabadi, Iram the Masimakta the Leba, Kwaidigi Paraba Hospital Singi Manunda Ama Oiba, Babina Hospital Lizari. Mapamasida, Tazabayarabamadi, Seriam Chandana, Specialty Kunhin Badana, Lion Badi Kudong Chaba Pizari. Pediatrics, Cardiology, Cosmetic Surgery Amadi, Specialty Makal Makakayada, Aikogi Specialist Singna, Marik Chumna, Kawai Hachang Yauna Lying Jari. Aduna, State Wangada Mokari Chalugani, Aikogi Manipur Sogiti, Awang Bataki, Healthcare from Labada. Matam Mangan Biraganu, Sel Henatin Biraganu, Aikogi Specialist Singdagi, Malengi Apabataki Lion Patapiyum Pam Oiba, Service Lobiu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Akupamarol Bidamag, Babina Hospital, Saziwa Gel Road, Kabay Soy Impal East Lengsin Birau. Natraga, Aikogi phone number 6909390666 Central Government ki thabaki exam mai pake khalagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang Infada SSC Defense samadi banking exam singi thataruki boarding course hauzaragani Mafamasida boarding the labor satra khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri Mafamasida sakdaraba retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri boarding the labor satra sing no madapung tara ozaga lunina larik pahandaga lunina pung amagi physical training su pichari mafamasida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri akaknaba sit na sing kun khaktani yawiningba singna mayang Imphal Bangun buya lerakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbi hau natraga Akupamarol Gidamak mobile number 8289 833 957 da contact to